Kaseng kisamla puli ka bapet ya ka bah kamiat jeng kisamla puli ka khasi student union lengba ka education cell kalapun pau ya jing so thomula namar ka jingbam kendet menteri jong sarkar jela ban perkhat ba ka e ka babhata man penkre ya ka Central University entrance test kumbalami ka jing permana house nam arjar apo u chairman ka education cell jong ka KSU usamla riman kharjana habai kran bat kila phlai khubor hadien bal dep ni kendu yu ba lakban rumboi banikran halo ka Central University entrance test ulu ong babaro sikata nakaliang jong ka KSU kasngap jarjar naman ba kimpat dasai bat kumjuru kino hikai bat ki principal kimpat sai re hadien ka jingya jong ka por las ngudan kam bani kendu yu menteri bapet yakna puli puti banikran halor kani kaman u samla riman ulong bahus nam arjar pau lami ka jing permenan ka UGC ne na ka ministry bakandon ka Central University entrance test na ka bentaus nam arjar apoi henrei namar ka jingwan ka klam COVID-19 kila pensenge suano ya ka exam bat mentah kin stang biang na ka bentaus nam arjar apwar Kalian kejongi boros kata yang skap jar suara namar beliba kumalong kibai ngiru pada syai ngina pada keren suai pada bale henry wadik principal kino hikai bat unjuk mengi pada syai tinggi pada kuat banyak keren habai dia no bentar tinggi pada syai adalah dia henry hadin pat mengi layak jingak cukup por kali isnon kam bangin hapan kendo yau minister beripet puli putih dia mentasni kalau dia kesini mengiwan kendu banyak keren banyak tir habai dia bukan obat. Jadi hidung berselong kejoki kau. Ayam nak liang kejongi dia. Menjur nak kepersak nak kekisu yang ada. Ngi kata ngi pandang menong nomor balai ba. Pi kani senjang peningkong. Bat habaran kanu ka kam hak sing peningkong hi kasidon hi kajing bha kasidon kajing sneo. Mo kumang latho akashtiru ba ngi ong ba impatip ladakan long beneficial dan ia akan long detrimental ya ki kena pulih jong ka jelah hi peroi tingi kermen ke jengwan jongi ber hangim tasni long ba lada ka kumangi ba kena kaliang jong UGC nak kaliang jong Central University kitmu banyak khidmat ke dia bukan ka CUT tingi syuan hangi banyak kan minister in charge of state be dia bukan putih pun pentikna balada kidon kayat bet kini ka kam mut kena jong kena pulih jong ka jelai peroi kem dei bandu ya ka jingmentoi kinum dei ben syam jenja namang isu bakani ka kam baning ka kuma omne ka kam baning sudang dia bakadei ru kamram jong ka state government ban syam ka jing clear ban pentikna ba kanum dan kan jing syakta ya ki samla pulih kalong kata siso bat nakaliang ka seng mo namang isu ba kuma omne ka di orang sedang maka jing jenja ba bona kinwan nam taki samla pulih jong ka jelah di lingba gila partai kubor na syusko ba komisi benta banda pensuk lani banyarap lem samla puli jong jelai berwe na kalian seng nginsa pli ya kawe ka online coaching center or online coaching class lingba ka YouTube channel jong seng hakaba ngin ai ya coaching ni kena ban apply kan CUT nama kidon ki subject ni sutu angto ba ki kena ki jongi ki patlong ki paju tip ki patlong familiar ba abang ye kran dia logical reasoning general aptitude itu subject ki ba ki paradok persam jongi ki tip tangan dai latho ki exam sarkar ndai ipat menta ba ki don kini ru ki yu te kan long ka jinge khamtam ki bawan le ki bamdei na ka commerce background mo ngila manong te ngi ini senjam berat komisi benta ba ngin alang ketika diang ki sama pulih jong jelah ngi padong ba ngi bong ba ngi kersan ngi persya kan ka yu hadu menta namar balai ba bong ba kade kam ka paningkong bat ngi ka jing start dengan sarkar ba ka sarkar kan sim senjam ka banwara ka jing bhai kena namar lada ka sim khia ka sarkar kan long ka jing mentoi ya ki kala long ka jing mentoi ya ki sama pulih hendai lada ka sarkari ka tiap hai demot kan lo ka tepap iki sama pulih baling ong kata namar ba kani ka kam kami su kam ka bang super tip menta mene mo di hoi benta long ngairo ya ka jing tristom jong ka sarkar hakini khndiat sngi mo ndai hoi ka benta pat masno ban padam namar ba ka sarkar Meghalaya kade ka bodikong na the nangni na po the lamingi ka ban priang ya ka national education policy ajaran po pada ka NEP arpo lakran syai bahkan don kata kawe ka Central University test but haki senam arhajar arpo
Habukut sem juga ajar po lapan mana itu lami ke announcement lang makalan UGC dan no Central Minister of Education ba kan don ka Central University entrance test na banta usnem ajar apoi Henry hadin bawan kelang dan pada kelang covid kila postpone no ya katuka yang tu exam te menta pat kin sedang yang dengan CUT nam ta akuar te kalong ka isun pada musoka ba nadu ajar po lo hadu menta mane kumno kam kendit benriu ban perkhat ban le ka ik babhatam ban perkhet nam ta kan CUT menta sendat ukna jongi har sau tarik kiyo ka direction bagi haban register mo te Hendai ka kum kajing perlai ni buat naga NTA nadu ndu tarik April kila khot ka ban lam registration Hendai ikna jongi kinam tip hadu ar sau tarik kilo kini ki berat bang sautiang ba yo kan warak pada ka kajing ya kisam lap ni jongi te Hendai ka bakhado kalong ba kani kalong mong ba kani kalong ka challenge ni kisam lap ni jo jongi but ya don lang ni ka ni hakane ka jingi kun but hai bol berat jo seng ini lang bagi ai ka bhatam nam ta ki samla ni pi ngim tip kani ka CUT mo kan ya chkhmat ne kan sangi anan mangim tip ka parthai ba kala sisi ni sisi gumtai di ting pi ka calculation na UGC na NTA ba de kan CUT ru sisi kami umai smi aksi ba kami da umai de khnang ba ki khna jungi pat kinum sadien hakane ka exam kinum syam jing thana ne exam ngin play ka online coaching class ko jungi kata kadi strictly tang nam ta ni CUT ba ngin yarap khna lingba ka YouTube channel jo seng de pada hakane ka YouTube yung nai ji kai ki basic mo ka ki basic by de ka logical reasoning general aptitude bagi de ka kam dei ka notification mo dun miskut ya ka kam dei ka notification kam dei ka official notification hendai ka sudan ka jingpan mana mo kala pandai no na UGC dan ni na Central Minister of Education mo bahkan sadon ka Central entrance test na mentagi admission lagi Central University te hadin ka tupat haw ajar apoi ki oman pelong yang CUT hendai ka jiwan ka pandemic tik pensange lo tik penuan ki pelong menta ajar puan telong ka jingkali jongi pelong ba syai ka jak sarkar jala abaga kani ka khubor dan ke Central University industries kami ando ajar po what ka National Education Policy ajar po tan charge pang ka common entrance test te baga masoto mula pelong ba nagalang sarkar nagalang ki sarkar jadi kan setelah mi kani ka sarkar Meghalaya ka omban pentrikam ni kong ka National Education Policy arpor po tumba ka bakadu ihap sim no ba kelashu oman pentrikam sam na pulia mo lada di jin baik di la pulia mo begini situation kini arise kini kan